Новопавловка айылы. Азыр данный момент Россиянын составында, мурун Украина болчу. Кетейин бартабыз. Азыр үйлөрдү көргөзөм. Адамдар деле жашабайт ушул айылда. Көп болсо бир 50 адам калгандыр. Биз менен теңдер вообще жок. Жалаң кемпир, алышкалар калган. Айылда тишина. Коркпойсуздар, тартпайлы. Иә. Сіздер тартпайлы. Айылды тартып бартам, айылды. Meni qarabaqla da şonçun. Betiңe ilinip kalmasın. Erteң qamalып ketpeyli. Telefonunuz yok olup gitmesin. Tanıyın deyen adam ünümüzden tanımaz, biliyorsun. Huy inni. Düşüp kalayın den. Basın etesiniz bey. Tesiz basın. Olacaktı. Çok albayım. Ne göçkünler. İyi göçkünler yaşlı oldu. Adam çok. Turkice çok dolu yani o saldattı. Saldattı mı? Saldat dol. Yine göçkünler iyi kılıp alıp duruyor özüne. Ne oluyor? Tattı. Etene de tattı. Telefonlar. Örtönüp ketken uy kaç yerdeler? Meni kordan tartmadı. Örtönüp ketken uy kaç yerdeler? Yugo abetke ketip bartabız. Adam жоқ. Могу үйдө жашайт экен адам. Токтор кармайт экен. Улица Короткий. Ушул үйдө экен кыз, э? Могул жер. Мурун бир жарылган экен могул үй. İtler yürü atan. Ya. Ama özümü anan göremem o da kançalayım metro. Mo uydu tartmayınç. Ушул жер жарылган, э? Чалаң поле, мол жерде. Мына могу этажкада көп болсо бир 2-3 семья жашайт. Короткий бир дейт. Raşit. Raşit. Yaşasın Ukrayna'da bakar Чагай антпайм, ай. Баянилер атып кетпесин. Ита келе бул жерге алдап Крымга иштейсиңер дедилер, каяктагы бир жерде жүрөбүз. Туурабы Крымда иштейбиз деген. Кана Крым? Красный işleyemiz. Красный зонада жүрөбүз.
Telefondan fırtım. Sen aşağıya bak. Ha teçerde. Жалаң страшно жерлер ғой бұл жер. Эки досың бар аз теçerde. Дядя, куда? А также пойдем. Ой, дядя. Вы знаете, да, дорогу? Там, наверное, девушки есть.